Poziv Makedoncima na otvaranje monumentalne statue i paviljona posvećenog Aleksandru Makedonskom. Ovdje u srcu Bosne, u parku Ravne 2, u Visokom, u subotu 30. novembra, tačno u 12 sati, otvaramo paviljon posvećen najvećem vojskovođi svih vremena, Aleksandru III. Makedonskom. Zašto baš ovdje u Bosni? Zato što je Aleksandar bio i naš. Zaboravimo što nenaučna Wikipedija piše da je govorio grčki jezik ili dijalekt grčkog jezika. Aleksandar je govorio makedonski jezik. Svi njegovi generali govorili su makedonski jezik. Neki od njih, školovani kao Tome i Aleksandar, govorili su i grčki jezik. Aleksandar je širio makedonsku kulturu. Ne hrvatsku, ne grčku. 1000 svojih makedonskih oficira je Babilonu oženio sa 1000 Perzijana, želeći da stvori novu naciju, novu kulturu, novi svijet, bez ratova i sa mirom. Aleksandar je govorio isti jezik kao njegovi sunarodnjaci, braća na sjeveru, rivali, Srbi, ali i Iliri, oni koji su živjeli na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske. Dvije velike nepravde ovdje ispravljamo s ovim paviljonom. Prva je Aleksandar govorio grčki i širio grčku kulturu, a druga da su samo Albanci potomci Iliri. Mi smo ilirsko-slavenski narod, a Aleksandar i oni koji su živjeli poslije njega imaju istu krv kao i mi. Subota, 30. novembar 2024. u 12 sati ovdje u Bosni.